Loring Thepi Uttor Borbil Outpost Kaparlo, Karkok Tongklong Bearongalong, Ihum Elto Kachingkoy. Assam State Rural Livelihood Mission Sakhi Express Scheme Pen, Bangparohini Self-Help Group Klem Bang Piatumapan, Skuti Keronpon. Han Boka Toar Kahing Noa Jok, Truck Ching Thang Lokpen, Radatum Kacheleng Kisung Nang. Kliang Deng Autumn Men and Women Football Tournament Kapang Cheng. Karbi Longri Abirta lang rapera do anaphan kardom pajiriklo kardom. Non Karbi Longri Abirta than ponje bang Nilisami Josephine Tisopi. Non Birta ang ton penerjuponic sinang. Loring Thepi Uttor Borbil Outpost Kaparlo, Karkok Tongklong Bearongalong, Chitini Pai Pho Adapor Pai Pho Pormalom, Ihum Elto, LXI MN05A, registration number 2932, Guwahati Pen Impalanat Kapang Nokedam Bomahut, Hidiejo Suichok. Labangso Elto Hem Kong Longate Warlapen ke Kachet Habdunatum, Arenga Huke Solo, Bonsitame, Apran Kedamabang Albelang. Puluni Pen Sarhoning Ti Karbi Longri Abirta. Kita apa ya kahi pale? Nata mon pastor Ki loisile? Eko bosor lonai. Keijon asile? Dujon asile. Apunare driver hoy. Napona amar etu onar ase. Talo ami aslo ei mohate aslo. Medical etu don ami. Amar to etu nai boli ami apun puri ase. Talo amane amar pastor driver ami pura long kani ase. Pasal mana poli orang tu asal, mana diri na asal, mana gari tu amar itu mana, timun mana, asal tu poli kita kita kena, amar gari tu mana cek. Aru manu bila kene ka? Aru seperti apa? Tiket itu mana? Iku injur mana? Injur mana? Amin. Marathon. Aru onar. Aru Devon. Assam State Livelihood Mission Karbi Anglong Lapenke, Panchayat and Rural Development Department Atumpen, Sakhi Express Scheme Pen, Dipukla Pasai Hemalong, Bangparohini Self-Help Group along Klembang Piatumapan, Aki Joy Pen, Skuti Keronpon. Labangso Skuti Keronpon Amayalong, KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Be, MLA Rup Singh Teron, EM MAC, Karbi Anglong DC Lapenke, Ongdung Department Officer Atum, Chetongdun. Soarlo atum amethanga king kachar jap thek jiaphan India Prime Minister lapenke Assam Chief Minister atum kabor ipon pen pinikar biang longalong bang pharohini nimarli atumaphan akijoy pen skuti ronpon lo pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon যিবিলাকৰ বেংক সাক্ষী পিডি সাক্ষী তেওঁলোকৰ কাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা টোটেল 200খন স্কুটি আদি দিয়া হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমি আৰু কমপ্লিটলি গোটেইখিনি টকাটো চৰকাৰে বহন কৰে ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কৰিব নালাগে ফিজো দিব নালাগে একো দিব নালাগে গোটেইখিনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আঁচনি যাতে মহিলাবিলাকৰ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত প্ৰত্যেক আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ যাতে বিনামূলীয়া চৰকাৰৰ পৰা যাতে তেওঁলোকৰ ৱৰ্কিং কেপিটেল পুঁজি যাতে তেওঁলোকে পায় নিজৰ ভৰি নিজে থিয় হ'ব পাৰে মহিলাবিলাকে সেইবিলাকৰ আঁচনি পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেইবিলাকৰ আঁচনি আজি বিতৰণ কৰিবলৈ হ'ব Non kachari bom pariwartan government atum Karbi Anglong along kaching thurdun penchelardun olopusi mayalong lamjai ponpon. Bonta Dwarbogari constituency Daithorhan Bokarling along Towar Kahing Nojok truck ihum ching thang loglo.
lapen ke labangso hut school kachar libwa maklim somaratum lapen ke raratum ke dam ke wang ki sungdo koglo lasi prabjen pen labangso towarna salam vekta pusi raratum Richard Togbi lapen ke CM Dr. Tudiram Rong hang atuma phan chuning ripon news report Robinson Killing Hanboka pen Karbi Longri Abirta sak lo la soto war penang anak kiduk dolo nilidet la boleh lo rat tumta penang anak siksa kedam ke bang sung dolo okola dakjot pukali hala hanboka program phongaling long ta penang an ke siksa do munit tum kedam ke cingkoi la son si dopi khayang lo la si lason ki claim pena jog aja ini si hilik kutei do elo munit tum penang anak ke siksa dolo gari motor kedam penang anak hobija kabe pena duk do hoi ason si munit tum dolo tang te gari ke ching thang pini den ba la akai ta la song ching thang oh do la son si ching thang bom la batai ta he batai ta di somar ka chi thon ka chi wan tung ko an kosto penang an do nili tum kiduk ke bang ke hede dawar kabe aja ni pena jog kedam ke bang kisung kadu o konang lidet ma nili dia la boleh lo kadu kabe tum ta la son si la son punang lo la pen towa lapu ke program phong oh la hai Sitame, hangkor punon aje punon ke choyoram sitame dawar kabe pena jog isia kisung do ke kuplo la sorling ke la sorling heng no ke kupipi pen si wan lo program phong kan te auto la hai motorcycle la son se muni tum roi bom lo di sitame la arleng long hai kai no pena jog muni tum penang anan kisung do lo tang te la bang sorling ke heng no pu thak nang li kopilo sarkar phan ikipuji ke kachuni ri ke ipuji ke buthek se lo nelita mane sarkar ke lituma MCC ta penang an ingka photo et ta non ke hai thu ang deng an le et sitame to wala phuthak ke alang lita chilang pon pide lo si to war bang ke ta non te chibonai pon se akimi busan si lita chining ri prabjin pe nang bonai son te bonai son te mesen po rat tum kedam ke bang ka me isia ke joy do po te la bang so to war ko na lo ho la pu pen leng thor ko na lo ke plaji ke la so to war ke leng thor polo te lage ilitum dak dai thor lobon hat pen chenglok ke ha sulinian ini sariali an lo la sila lo ke dam ke bang okay bang la sila bang so ali ke heng no pa muni tu sik sak het tik lo dipho gari ke dam punon ba la ho ke dam punon sitame muni tum kahin no pen ajok pini ta dipho gari hai ta sileng long le de sileng long de lo ente la dipu gari sileng long le ente la bang so dipu da mi tu bang ente ko ana sik sak do lo penangan haki dulu la tinda joy ki ko be kali theke de lo kali theke de lo di juta pen kuskari si bang lo kuskari bang si la soda ke kapek Baptist Christians Hospital atum chipatir Ponsi Ingdengpli Autumn Sopinso lapen Swarlo Football Tournament Come Addictions and Human Trafficking aputak cherok togamai kapaman pon Labang so amay long aluhi aman pen KAAC Chairman Aman Pen Raju Tiso Managing Director BCH Jagdish Solanki Finance Manager BCH Govind Raj Project Manager CHDP William Songate UNICEF District Coordinator Sangpi Sabin Rong Pipi Lapenke Rong Asal Danglok Pinangan Kit Heading Atum Chitongdon Obe Kimia Tum Raki Hormu Lapenke Human Trafficking of Putak Chirok Tok Penke Donanjia Banke Kinang Sot Lasila Hai Putak UNICEF District Coordinator Sangpi Sabin Rong Pipi Pen Raratumapan Tan Pachinipon program along at happy labangke addiction lapen human trafficking sameni linon cyclone bomb lake IGSSS police organization lapen UNICEF ahin pen AC pangcheng pon a project do ending child marriage pola labangke ilitum arta ka vepen pisosome ke en la soput hak karbiang long angkang stame ko sonsi ilitum cherok tok asideng pen la so arta ka vepen pinan ke do bang pajum pon thekji mala pen ke pa vede chinma la soput hak sinili pini la so jai meglong nili thekan chini ana alam thebang ke chathan pon iglong lo la pen human trafficking pubang ahok lo ilitum long non jasemet apor ilitum non social media akaya thut ke thek long lake ilitum chong thui seroi pen arlo so bi mardum han same nania dim long pon det pen kacho jordam oso mardum han same ga prek a company long asosa akamalong bas le fason ga che pachimandam
พันสามีอิลิตุมเทคปอนลงโลละเป็น CWC ละเป็น DCPO ปะ DCWC ละเก Child Welfare Committee ละเป็น DCPO District Child Protection Unit along stami penang ana case do la penalang litum rescue dam phandam ik bom lo la sila so case bang ilitum jasemet rada tum bang chini ni data thek la si anutin stami chirok tok pen ko sonsi ke dojima la pen la haya hin osomar dum han ko sonsi chepare pon thek jingma jasemet pen apaya poatum osomar chelang pamima la pen themuchot pusitame ilitum than pare bom doma kavima la si la haya hin alama bang pini la swajai meglong stame nili pen un an ki chathan pon labang so kapathoi hin anat lang hin FC lapen ki upper dongmukak et potaro FC ang bong si chadan pon lo dongmukak et potaro FC atum ke thekang tangkring ajok lang hin FC aphan goli si thapon si chepa hai pon der lo ingdeng pli sopin so lapen soarlo football tournament lapen ki cherok tok amai mesen pen pachun pon news report vaisong terang Karbi Longri Abirta Abirta pon se kang ton poniklo domi thakmi karnom